Thank you. Apa komen mem tentang MV? Okey lah. Since saya tak ikut semalam, jadi hari ni saya nak komen video, music video Habibila tu. Bagi saya suka semuanya. Saya suka decoration dia. Saya suka yang hero dalam MV tu, yang pakai baju merah tu. Saya suka dia juga. Tu personal lah. Tapi overall, saya suka video tu sebab ada saya kat dalam tu. Terima kasih Kak April, thank you. Saya suka lah. Lepas tu saya rasa macam tak boleh belah sikit lah waktu yang dia punya heroin tengah jalan tu. Waktu dia jalan, dia block view belakang tau. Jadi saya rasa macam boleh lah heroin tu ke tepi sikit waktu jalan tu. Jalan lah zigzag. Ni jalan tegak, orang tak nampak belakang ada apa tau. Tapi semua okey. Semua lawa. Saya rasa makeup dalam MV tu lawa agak lah. Tak tahu lah, saya tak sure heroin tu yang lawa ataupun makeup tu memang kena dia ataupun tak tahu. Tapi saya rasa macam lawa gila. Heroin tu memang cantik. Rasanya heroin tu yang lebih cantik dia tu. Rasanya. Makeup tu tak ada membantu sangat pun. Memang heroin tu yang lawa. Lepas tu saya suka makanan lah. Makanan dekat kedai tu, kedai Arab tu sedap lah. Saya minta kambing, memang dapat kambing lah. Lirik pun saya suka lirik dia. Korang nak dengar ke saya nyanyi lagu Hikmah dalam bahasa Arab tu? Tapi korang betul lah kalau saya nyanyi korang nak dengar Jangan saya dah nyanyi 2-3 perkataan awak lari Ready skin record Ready Albinada tawa halik waya lili bila habibi renungku dunia rasa terhenti suaramu Pak Bayu menyapa cakap lembut senyum asyik aku janji bersen Dikit Barat kita boslongkan lagu tersebut nak lagi bahasa Arab nak lagi saya nyanyi lagi takut korang tak nak aduh tak apa cukup macam kita korang kalau Ikmal nyanyi kau main semua kau main saya nyanyi sikit cukup apa yang cukup tak cukup apa yang cukup tak cukup saya nak nyanyi lagi nangis gitu tapi ya lah saya jealous lah dengan Ikmal tu satu lah